Ese reka nguhe ikazo dukurikiye kuri Zarino TV nk'ibisanzwe tuba tubagezaho amakuru atandukanye n'ibiganiro bitandukanye hano kuri Zarino TV. Ndacyaremera Gaeta, nimba uri mushyano kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro n'inkuru zacu zitandukanye umunsi ku munsi. Sininda mu makorosi, ntago rwose mfite gahunda yo guca ku hirya no hino ku ruhande ngo ibintu biri urabona nyine ikintu kinzanya ahangaha ni ukuvuga ku bintu bibereye mu Bugesera Inyamata kuri stade y'akarere ka Bugesera. Ibintu rwose navuga yuko ishyano ricitse umurizo mu mupira wa hano mu Rwanda. Ibintu nk'ibi nabiherukaga muri 2011 mu mukino wahuzaga Rayon Sport na AS Kigali kuri stade Amahoro. Icyo gihe habaye imvururu ku gitego cyari gitsinzwe equipe ya Rayon Sport, ariko kitari cyo biteza imvururu, stade barayangiza, imodoka y'umutoza bayimena ibirahure. Ibintu nk'ibyo nibyo byongeye kubera kuri stade ya Bugesera. Uyu mukino wavuzweho ibintu byinshi mbere yuko uba, aho equipe ya Rayon Sport yari yandikiye Ferwafa yigaragariza yuko ifite impungenge ku basifuzi bahaye uyu mukino, ndetse inagenda ibagaragariza indi mikino bagiye basifura nabi, harimo nk'umukino wa Marine na equipe ya Visio. Ferwafa nayo ibasubiza ibabwira yuko badakwiye kugira ikibazo ko kandi nta equipe isabira umusifuzi, ko nabo bari gukorana ubushishozi ku buryo nta mpungenge bagomba kugira ku basifuzi. Umusifuzi wari wahawe uyu mukino wasifuraga hagati yitwa Ngaboyisonga Patrick. Uyu ni umusifuzi iyo ugarutse muri parcours ye yo muri ino saison usanga ari umusifuzi wasifuriye match nyinshi equipe ya APR na equipe ya Marine, kandi muri izo match nyinshi yasifuye hakaba haragiye hagaragaramo utuntu two kubagamira kuri equipe ya APR ndetse na equipe ya Marine. Ndibuka yuko byagiye bigarukwaho bihuhiswa ko ni umusifuzi usifura ariko ameze nkaho ahagarariye inyungu za equipe ya APR mu kibuga. Ni nayo mpamvu Rayon Sport yari yagize impungenge z'uyu musifuzi. Ati rero mu Bugesera ibintu bigenze gute? Match yatangiye ya equipe ya Bugesera na Rayon Sport. Rayon Sport itsindwa igitego cya mbere ku munota wa 27. Cyari igitego bigaragara yuko ni uburangare bw'abadefenseri ba equipe ya Rayon Sport. Igice cya mbere kirangira ari igitego 1-0. Igice cya kabiri kiratangira. Rero ahantu ikibazo kivukiye sinibuka ngo wari ku munota wa kangahe, ariko yari kufra itewe na Muhire Keve. Haba kafu yaje mu rubuga rw'amahina rwa Bugesera. Abedi Biramahira afite umupira, umudefenseri wa Bugesera aba rwose amukubise tackle y'imbere, open boot. Nimvuga open boot abumva amaterme y'umupira bahita babyumva, ni kwa kundi umuntu agutera tackle ariko yakweretse amenyo ya Godio. Umudefenseri yari yakoze open boot y'amaguru abiri, ntiyakoze ku mupira, yarashya amaguru ya Biramahira Bedi mu buryo bugaragara. Yari clear penalty, yari penalty igaragarira abantu bose nkuko n'amashusho abigaragaza. Umusifuzi yagize utya arasanza, mu gusanza ahubwo Bugesera yita ikora counter attack. Igikora counter attack, umwataka wabo Omar Ababa mupasa umupira mu rubuga rw'amahina rwa Rayon Sport, aragenda rwose akora diving igaragara, nta wamukozeho, nta wamwatatse. Umudefenseri wa Rayon Sport ntari kwibuka wari we yaramushoreye, umuhungu rwose agifite umupira mu maguru abarigwiriye. Ngaboyisonga Patrick umusifuzi wari uri gusifura hagati ati mushyirara muri penalty. Imvururu rero nuko nguko zatangiye. Abakinnyi bari muri Sudiane banga yuko penalty iterwa, akura pasi ya mwizamu, ariko abakinnyi barimo kapiteni wa Rayon Sport barabihosha, baravuga ati mureke penalty iterwa. Penalty iraterwa irinjira. Penalty kimara guterwa ikinjira mu gihe Bugesera igiserebura, amabuye n'amacupa no mu kibuga ngo pa. Umusifuzi wo ku ruhande abarasumbirijwe
n'amabuye kuko abafana aho bari ku ruhande rwo ruguru wabonaga ko begereye ikibuga, abonye asumbirijwe n'amabuye abavuye mu kibuga. Avuye mu kibuga rero abakinnyi ba Rayon Sport nabo bati ntago dukina umusifuzi atari mu kibuga. Nuko nguko rero kuri Bugesera kuri stade imvururu zibimvururu, abafana bati muvemo, inama zibinama, birangira bemeje yuko umukino usubikwa. Ikibazwa ahangaha, ese umukino uzakomereza aho wari ugeze, uzatangira bundi bushya? Rayon Sport sizaterwa amaga? Ni ibyo kwitega, ariko nkurikije iriya Ferwafa mbona hariya, simbona yihanganira kubona Bugesera itakaza ibitego byayo 2. Rayon Sport yitege guterwa amaga y'ibitego 3 cyangwa se umukino ugakomereza aho wari ugeze. Nje nicyo mbona nkurikije ko ukuntu mbona ibi bintu, nicyo kintu ndi kubona. Mafia nk'izi mu mupira w'u Rwanda byari bimaze igihe, ubundi bateguranaga bagiraga iki, ariko gukora ibintu nk'ibi wazi Kizimbabwe gutya ni ibintu ngiye ntari imerutse kubona muri football yacu. Ariko ngewe ahantu naboneye ko ibintu biri buze kugorana, nagiye kubona mbona Magic yari yavuze ko iri bunyuzeho match ya Rayon na Ganza TV yari bunyuze ya APR, mbona ntizinyujijeho match. Nareba n'imipangire y'abasifuzi bari bashyizwe ku mikino, ndavuga ni hano hagiye kuba akantu. Ndavuga ni izi match hagiye kuba akantu. Hagiye kuba akantu. Niho utinyira rero. Niho utinyira umupira wa hano mu Rwanda, wagira ngo uyobowe n'ikipe imwe. Ni gute Star Time ifatanyije na RBA bafisha ko bazanyuzaho match ninyureho, niba natanga itangazo rigaragaza impamvu match itanyuzeho, nimba ari ikibazo tekinike cyangwa nimba ari iki. Ibintu bibaye navuga ko ni igisebo kuri Ferwafa, ni igisebo ku mupira wa hano mu Rwanda, kumva ngo igihugu nk'u Rwanda kizwiho isuku n'umutekano, kumva ngo match irahagaze kubera umutekano muke, kubera imvururu, ni icyasha. Ni icyasha ku gihugu cyacu. Ku bwanjye inzego nkuru z'igihugu cyacu zikwiye kwinjira muri ruhago, zikamenya ikibazo kiri muri uyu mupira w'amaguru uhora usebye igihugu. Ni ikihe kibazo kiri muri uyu mupira w'amaguru udasiba gusebya igihugu? Saga ibintu bihora bibera muri uyu mupira w'amaguru w'u Rwanda niyo departement mu bice byose bigize iki gihugu cy'u Rwanda, nicyo gice navuga ngo gisebye igihugu cyacu ku rwego rwo hejuru. Muri bukasaga yabereye ejo bundi heruka kuba mu gikombe cy'amahoro ngo saga y'amatara. Muri ibintu byagiye biba muri Cani, ngira ngo nihuye aho harimo umukino wa Cani, stade ikizimya batashyizemo mazutu. Ni byinshi cyane, ni utuntu twinshi duhora tuvuka muri ino football yo mu Rwanda, kandi ubona tudahesha isura nziza igihugu cyacu. Kuko nk'ibi bintu uyu musifuzi akoze, cyakora abantu barakomeye, abantu bafite imitima ikomeye cyane. Umubyeyi wa kera yabyaye umwana bamwita Rwabuze isoni, abantu ntibagira isoni pe. Match ikomeye nk'iyi, match yavuzwe nk'iyi, match yabanje guteza imvururu n'ubundi itaraba, match ya equipe ya Rayon Sport iba yitezwe n'ubundi kurebwa n'abantu benshi, gukurikirwa n'abantu benshi usibye no mu Rwanda no hanze y'igihugu, umusifuzi agatinyuka agakora ibintu nka biri. Ubwo ariko ngo ni Nyamirambo hari kubera akantu ngo nuko bitagarutsweho, ariko ngo amakarita yavuzaga ubuhuha. So ikigaragara cyo tutaciye ku ruhande, nkurikije ukuntu umupira wacu tuwuzi, Nyamukandagirira ashaka igikombe kubura hasi kubura hejuru.
kiboneke mu nzira nziza, kiboneke mu nzira mbi, ariko Nyamukandagira irashaka igikombe. Ikintu nabwira abareyo, nimwihanagure, abarira nimurire hakiri kare. Ntabwo iki gikombe wenda muzatwara icy'umwaka utaha, ariko igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka ntabwo Rayon Sport izagitwara, ntibizashoboka. Ntabwo izagitwara, ntibizashoboka. Nkurikije ibintu mbonye bibereye mu Bugesera, nkurikije ibyo numvishe byabereye Kigali Pele, abareyo mwicara ahantu mwiyakire, abarira murire, abahogora muhogore, abihangana mwihangane, ariko igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka mwakimeritaga, mwaragikoreye, mwaragiharaniye, haburaga imikino 3 murusha APR inota 1, ariko biraboneka ko igikombe ntago muzagitwara, kuko Nyamukandagira iyo ishaka igikombe bigomba kugitwara. Ni ibintu tumaze kumenyera muri football yacu, byaca mu nzira mbi, byaca mu nzira nziza, ariko APR ntago ishobora kubura igikombe igishaka, ntibikunda. Ariko nanone umuntu akibaza, ubejo bundi muri Mercato amakipe arabaye ari guca ibiti n'amabuye, agura, asinyisha baha n'abahariya, ariko kugira ngo ekipe itware igikombe usange birasaba umwanda nk'uyu nguyu, nk'ibi bintu tumaze kubona mu Bugesera, aho umusifuzi asifura ibintu bimeze kuriya, bigaragaza ko rwose afite izindi nyungu zindi kipe ahagarariye mu kibuga, ataje gukiranura umukino. Ibintu ni igisebo, ibintu birasebetse pe, birasebetse cyane, biranababaje ku muntu wese ukunda umupira w'amaguru wa hano mu Rwanda. Turasaba mureke umupira ukinirwe mu kibuga, mureke amakipe ahangane, itsinze itsinde, itsinze itwara igikombe, itsinzwe yemere gutsindwa. Ariko ibintu nk'ibi ngibi nta hantu byageze uyu mupira wo mu Rwanda, biragayitse cyane. Ubundi nk'iyi case baye mu Bugesera ni case yagakwiye gutuma hari abantu bahanwa, hari abantu bafungwa bibaye ngombwa, kugira ngo n'icyasha kiba kigiye ku gihugu cyacu bigaragare yuko hari abantu babigizemo uruhare, kuko ibi bintu biteye ubwoba. Nimba ari na Rayon ihanwe, nimba ari abafana bayo bahanwe, wenda bavuga ati ni imikino 8 bataza ku kibuga, nimba ari Ferwafa, hari umuntu uri muri Ferwafa uba wakoze ibintu nk'ibi mu nyungu ze, abihanirwe. Nimba muri league hari umuntu uba wemeye yuko ibi bintu biba mu nyungu ze cyangwa mu nyungu z'undi muntu, abihanirwe. Ntabwo ibintu nk'ibi ngibi biba bikwiye gupasa na perso. Niho abantu bahera babigira nk'umuco. Ibintu by'umwanda mu mupira w'amaguru wo mu Rwanda byabaye nk'umuco, abantu barabyakiriye. Ibintu birababaje cyane. Ngewe nibyo narinje kugarukaho. Wewe nimba uri mushya hano, kora subscribe, update n'ubundi turakomeza kugenda tuzibaha 5 kwa 5.